Senina Moria sini kelengi Tuhan, ijapa peka meringan bas paksa enda, salam tedah ate ras salam sitandan man bandu kerina. Sehkama paksana ibas paksa enda, kita erbahan kebaktian PA Murianta. Mari raduras kita kerina ersikap, guna ngikuti kebaktin ta enda, rende kita ibas kitab ndendenta nomor 177 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Man bandu o Tuhan, iendeskan kami kegeluhan kami. Te kami ibas pemasu-masundu nge kegeluhan kami, maka banci kami lit ibas mejuah-juah. Ngaku kami Tuhan, maka melalakal ngesalah lepak, si ilakukan kami man bandu. Bagai peman teman kami manusia. Ulakal kam ertak-tak nang dangi salah ras lepak kami o Bapa. Gelah banci pe kami atan ngaluken katandu. Atan kami guna ngaluken pemasu-masun idur kam nari. Kejuah-juahan sirukna idur kam nari menjadi ulu pengarapan kami. Pakikan kam kemahandu nuriken karena katandu. Perlengkapi kam krina nade i tengah-tengah gerejandu, singgo sikap guna dengkehken katandu. Katandu jadi ulu gegeh kami o Tuhan. Ngerana kam o Bapa, sebab mindo kami man bandu alu meteruk ukur, kelah krina salah lepak kami i alemindo. Ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina Moria si ikelengi Tuhan, mari kita ras-ras ngoge kitab Lukas bindu 2 ayat 40 sada sekubas ayat 52. Yogekan kami isina nina bagenda. Tep-tep tahun orang tua Yesus berkat ku Jerusalem guna ngerayakan wari Paskah. Kenca umur Yesus 12 tahun berkat ia teluna ngerayakan wari Paskah bagi biasana. Kencadung perayaan mulih ia, tapi Yesus tading i Jerusalem. Orang tuana lameteh karena si Ia kap nakin Yesus sangana erdalan ras kala si enterem, si mulih i Jerusalem enari. Kenca erdalan sadawari maka idaramina, ku kade-kadena ras teman-temanna. Perbahan lalap la ia jumpa, maka mulihkan Jusuf ras Maria ku Jerusalem daramisa. Ibaswari si peteluken, ida petina Yesus kundul ras guru-guru agama Yahudi ibas rumah partoton Ibegikan Yesus pengajaran guru-guru janah isungkunina pe. Janah adinungkun guru-guru man bana, mamang ate kalak krina, megijababna sidem kepentaran Orang tuana pe mamang atena ngidah ia. Jenari nina nandena man bana, o anakku, engkai maka bagenda perbahanan duman kami. Aku ras bapandu nggondarami kam alu arwate.
Arjawab Jesus man bana, engkai maka idaramindu aku. Lakin ia tehendu aku arus i rumah bapangku. Tapi la yang kanande ras bapana kaisi ikata kenae. Jenari muli ia radu ras orang tuana ku Nazaret. Ibegi kena kata orang tuana, kerina si enggo jadi itimbang ken nandena ibas ukurna. Yesus pera belinna dengan retambahna pemetekna. Jana retambahna pe ngena ate di bata man manusia ras man bana. Sejenda me pangogenta. Senina-senina moria sini ikelengi Tuhan. Ibas kebaktin morianta bas paksa enda. Temanta mekapkan megermet nang dangi perkembangan anak. Alu tujun gelah moria meteh tanggung jawabna ibas empebelin-belin anak. Dengan nandai potensi rasura-sura anak guna kemajunna. Adi sinen tep-tep orang tua adina megermet lahia nang dangi perkembangan anakna. Ia teh nange perubahan-perubahan kaisi terjadi ibas anak-anakna. Tapi mekatep nge kita orang tua, arkiteken kesibukan ta, lah kita megermet nang dangi perkembangan anak-anak ta. Ibas cara narukur, ibas pengkebet geluhna, ibas pengeranana, ibas pergaulenna, ibas persekolahanna, terlebih-lebih ibas hubunganna erdibata, adi megermet kita situhuna sitahna. Sebab ibas pertambahan umur lit ngerusur perubahan-perubahan ibas anak-anak ta. Makana ibas minggu enda ajuk kita kerina orang tua. Gelah mediate nandangi perkembangan anak ta. Janah si evaluasi kai si ilakokan anak-anak tenda. Lakinlah ngolepak dalanna. Entah nape ibas ia erteman ngo salah pilih nentukan teman. Bagai pe kai si ilakokan na idarat mungkin lasitah perban later ikuti kita komunitas na idarat. Tapi min selaku orang tua, teman anak tak kompak, banci sitah ise. Maka ula sempat encenggolepak maka kita erkadiola. Opelenga terjadi sila bagi ukur. Ijema perlu si persiapkan. Relajar kita karena perkembangan anak-anak ta. Sebab lit ngepak sana sadapak sadakam anak enda, kujapa pe merhat ikut. Tapi lit ka pagi sadapak sa ajuk pe ikut lana inggit ikut. Bahkan pe menghindar arah orang tua. Maka adilit dengar kesempatan git dia ikut babalah. Entah ku gereja, entah ku pe amoria, entah ku bas rapat-rapat gereja, acara-acara keluarga. Ibas pertambahan perkembangan usiana, litkin memang tuhu pagi sada paksa, lanai bo ia merhat erteman ras orang tuana. Tapi adinggo ididi ibiasakan ketik-ketik nari, ngikuti kerina ritual-ritual agama umpamana, entah na pengikuti acara-acara keluarga, tedah dengar pagi atena amin na pe iyang gogalang. Alu bagai dagay senina moria si ikalengi Tuhan. Adik kitik dengar anak ta kesempatan ta guna empakena kenasa. Ibas paksa kesempatan nenda si idah ndai kuga Maria ras Jusuf selaku orang tua. Tetap ngelibatkan anakna ikut ibas ritual perayaan wari Paskah. Biasana tupung si adik berkat kubas pesta-pesta perayaan-perayaan penting ibas persadan agama kalak Yahudi enda berkat rombongan
Maka mekatep nge rombongan nepe sindaram-darami teman na cocok. Siapa kak na cocok, teman na erdalan, janah ngerana-ngerana, ngodahu perdalanan pela tergejap, dengan laka ia kap salatihsa. Bagaimana tupung Yesus umurna 12 tahun ijenda me ia ikatakan anak Taurat. Ibaba orang tuana ia guna ngerayakan wari raya Paskah. Orang tua Yesus enda rutin ngelakukan tiap-tiap tahun. Maka biasana ading godung perayaan-perayaan mulih kakrina rombongan dai. Orang tua Yesus lai perdiatekan na anak-anak sebab menurut perkiraan na tentu bas rombongan dai dengan anak-anak. Ngomeda ramina teman na si sebab rahasia. Sebab orang tua Yesus pe tentu arah hercakap-cakap, herdalan terus. Maka na dungna tergejap manbana maka la ije anak nandai. Kenca ia tekna ibas perdalanan dai muli i Jerusalem dai ngosadawari la idahna anakna. Maka ida ramina ku kade-kadena ras teman-temanna. Ibas rombongan perdalanan dai. Arkiteken la jumpa. Maka na mulih ka ia ku Jerusalem darami anak nandai. Lalah gotadi ngatena. Tentu biar kal orang tua enda. Sebab naikin akap na di berkat rombongan nenggo miras kerina berkat. Kepeken lang. Maka na kencawari petelukan nina. Tentu perdalanan penggo cukup ndau 3 kilometer kap doy adinggop teluari maka ida peti Tuhan Yesus anak Maria ras Yusuf endandai. Ida peti na anakna sangana megikan pengajaran-pengajaran guru-guru si ngajar i rumah pertoton i Jerusalem dai. Ibegikan Yesus pengajaran jana isungkun nape. Maka na rikutkan perkembangan umur situhuna lengabo bagaikan kebiasaan anak-anak seumuran Yesus. Maka mamang ate orang tuana bagaipe mamang ate guru-guru arkiteken kepentaran Yesus. Sebab rikutkan perkembangan umur aturna lenga seh kuje, lenga metua sepuhna, endango metua sepuhna. Orang tuana pe tuhu-tuhu kemamangan. Sebab labo i arabna bagi Yesus. Maka iperlakukan na Yesus pas bagi dana-dana. O anak kungkai maka bagi banduman kami. Ngolatih dengan aru kalate kami guna darami kami. Iposisikan Maria ras Yusuf dirina selaku orang tua singgolatih darami anakna si aru atena gombiar ia anakna bene. Tapi kepiken jawab Yesus encidahkan karena kepentaranna, encidahkan karena isi ia, encidahkan maka ia me dibatai. Alu ngatakan lakin itekndu aku arus i rumah apangku ni. Maria ras Yusuf iingat na anak na anak si ipetubuh na anak darah daging na lupa ia maka me dibata anak si jadi ibas bertinna erkitiken kuasa kesah si badia aturna kin mindai labo mamang Atena ngenen kepentaran Yesus labo mindai mamang Atena ngasup jabab penungkunan guru-guru ibas rumah pertoton i Jerusalem dai. Dengan labo kami de aturna Atena mamang tupung Yesus pe ertedah ate guna megikan pengajaran-pengajaran si iajarkan guru-guru ibas Jerusalem i rumah pertoton dai. La yang ka Maria ras Yusuf kai si ikatakan Yesus. Aku harus i rumah bapangku nini. Sebab engkai iposisikan na Yesus selaku darah daging na. Padahal Yesus me anak di bata. Si isuruh kudoni enda guna nelamatkan manusia.
Tapi si idah kame maka Jesus patuh man orang tuana. Ikut kena orang tuana. Radu ras orang tuana ia ku Nasaret. Janah ijenda dungna ertimbang pusuh Maria karena anak nain dandai. Ijai makadungna iinget na mulihkan kenca 12 tahun umur Yesus maka iinget na Yesus kap anak di bata. Yesus makapkan juru selamat manusia. Yesus maka sinebusi dosa manusia. Kenca 12 tahun maka iinget na. Bagaimana kita makatap selaku orang tua, lupa kita arah wari ku wari, tahun ku tahun, pertumbuhan dengan perkembangan anak-anak enda berbeda. Jadi belajarlah kita, bolehlah kita ngoge, sinenlah pengalaman teman-teman ta, kugaian di anak narikutkan perkembangan umurna. Gelah na banci bagi ayat 52, Yesus pirebelinna, retambahna pemetehna, retambahna pengenna ati di bata, ras manusia man bana. Ibas pertumbuhan anak-anak endang mesti perlu capaian ta, target ta. Gelah ibas rebelinna anak tambah pemetehna, tambah kepentarenna erdibata, tambah kepentarenna guna ngangkai kegeluhan. Tentu ngena ati di bata dengan ngena ati manusia. Senina ras turang si ikalangi Tuhan. Relajarlah kita tetap selaku orang tua guna ngangkai sejanggo perkembangan anak ta, kaikin sura-sura anak ta. Kuga kita mengatasi masalah-masalahna. Sebab labo kita ngencar masalah, tapi anak-anak tapi situhuna sehkel ngelalana persoalan-persoalan sini hadapina. Rikut ke numurna baci lenga yang ngasuk mengatasi masalah. Umpamana masalahna ibuli, ya ipakiak-kiak kalak umpamana ninta kina di basakaro. Entah pe ipertakikan kalak anak ta lasit teh. Banci jadi pe ngoka ia teman-teman layapang nurikan saman banta. Banci jadi pe pergaulan na lanai sueres umurna enda pe perlu sidampingi. Anak mekapkan titipan di bataman banta, pemere di bataman banta. Kita pe pemere man anak-anak ta. Orang tua pemere di bata man anak-anak. Gelah namin bansi radu si ergan. Janah pe kerina orang tua nandai potensi rasura-sura anak guna kemajunna. Adi Yesus ndai kengasupenna guna ngajar jadi kelebihanna. Kita pe perlu si idah kaikin kelebihan anak-anak ta guna kemajunna si tumpak-tumpak. Ula kita memaksakan diri man bana. Tapi erlajarlah kita karena potensi kai silit ibas ia guna kemajunna. Senina-senina muria nande i tengah-tengah gereja. Erlajarlah kita tetap memperdiatekan, megermet, mejelimet kita nandangi perubahan-perubahan silit ibas anak ta. Adi dilaki dakam berubah ia misteri daharah sorana. Anak te dakam mading mulai ia semasa puber umpamana. Mulai tenar kaca-kaca lalap. Ya sor keliangan curmin. Kurang jile kap nalalap bana. Asal darat ningen misiar curmin. Cidah kenca yang mulai dewasa. Mungkin pengomulai lit atinangan na. Perlu pendampingan ta. Kata di bata ban pengerakut sin teguh man bana gelah na ula lepak perdalanna tapi tetap yang geluh ibas dalan si enggo itetapkan Tuhan bekas pengajaran ta selaku orang tua singgo iberikan Tuhan tanggung jawab guna ngajarkan pengajaran agama man anak-anak ta. Tuhan si masu-masu kita kerina, Tuhan si ngajari kita gelah na ngasup kita makaikan waktu silit guna memperdiatekan anak-anak tagalah ulamin sempat pagi lanai kap na meriah ras kita tapi riahan kap na ras kala laya betahi rumah tapi lebih betah ia ras kala entah pe rumah kala
banci apagi lepak dengan lanai terawasi. Tupung lit kesempatan pakaikanlah alu mahuli. Tuhan si masu-masu kita, ketuahan kita ibas megikan ras dalankan kata di bata enda. Amin. Mari ras rasi pedalan persembahan pengatakan bujurta, man Tuhan, rende kita ibas kitab Dendenta nomor 200 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gegeh ibas kami lako mereman bandu. Kerina silit ibas kami kam kap empuna. Ajari gerejandu bagepe kami ibas makeiken pemere singgo ititip kenduman kami. Pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami. Pasu-pasundu kami Tuhan ras kerina si idahikan kami. Tambah kenduman kami kesehatan ras kejuah-juahan. Pasu-pasundu pe anak-anak singgo ipelimikan kami ku tengah-tengah jabu kami. Kelah kerina kemalangan man Tuhan dengan Muhammad orang tua. Bagepe nande i tengah-tengah gerejandu si lenga kesempatan dat kentua. Ibas kuasandu Tuhan ia lo kena tuah idur kam nari. Bagepe o Bapa ertoto kami man bandu. Gelah kamlah tetap si masu-masu kami kerina anak-anak du. Nande i tengah-tengah gerejandu. Moria pusat, moria klasis, moria runggun ras moria sektor. Ibas masa pandemi COVID enda, tetap ngasup dahikan dahin pelayanan, dengan pe tetap ersaksi karena katandu, dengan pe ersukuten arah katandu, ibas masa pandemi COVID enda. O Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu. Kelah kamsi mereken kata apul-apul. Man kerina nande i tengah-tengah gerejandu sirceda ate. Si sakit ibas kuasandu banci madan pinakitna. Kekelengan kami Bapak Andre Ginting. Kekelengan kami pertua nande Yohana berusinu haji. Kekelengan kami Yosua bangun. Kekelengan kami Yemima berusinu raya. Bagepe anak kami Aldo. Raskrina ngawan ni perpulungan dusi sakit. Subuh i rumah entah pe i rumah sakit. Si terinfeksi positif COVID-19. Ibas kuasa dengan peratendu. Sehat dengan mejuah-juah ia kerina. O Bapa si mada kuasa. Dudurkan tandu si melias. Guna numpak-numpak kegeluhan serayandu. Pengurus kategorial bagepe pengurus PJJ. Kelah banci pe tetap bersada perari. Guna dahikan dahin pelayanan si enggo i tetap kendu. Bujur Bapa ibas perkuah atendu simbelin. Endam kami ras pertoton kami. Endaskan kami kegeluhan kami man bandu. Kegeluhan bangsa ras negara kami. Kegeluhan gerejandu. Bagepe kegeluhan pemimpin bangsa ras negara kami. Ibas tan kelengatendu kerina mejuah-juah. Bagepe anak-anak kami si sangana nusun skripsi. Si tes guna buat S2 na. Bagepe anak-anak kami sindarami pendahin. Bagepe sindarami atenangena. Pengarapan kami si sikap iberikan kaman bana. Sir kemalangan man bandu isikap kendu man anak kami si lengar jabu. Bagepe kesuksesan man kerina anak-anak kami si sangana sekolah. Bagepe sindarami pendahin.
Subuh ijapa peringan ia, kubastan keleng atendu ndesken kami. Artoto kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan. Singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam juah-juah man bandu kerina senina moria ijapa pe kamringan, mokadung kebaktin pe amorianta pas pa asa enda, jumpa kita ibas kebaktin pe amorianta minggu sira. Salam semangat, salam tedah ate man bandu kerinana, mejuah-juah.